Anya laki din! Aywan nga yan bakay. Kunak man numapan kag pa-ultrasound inton bigat. Ha? Ay, wala kay, mapanak Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't ano ag-absent ka? Sayang ti may saal daw. Sana balita ka ba? Alak mo ti mapan nga oras siyak lang. Sigurado ka. Wan ka ti. Ibagak matlakan ka no saan ko akabailan. Asi daglaang mati klinik, amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige, no day tati ko nam. Agan anad ka nga ro, iti pagnam inton bigat ha. Wan lakay. Wen gayam. Mabalin ka din ang makita, ti gender ti agbalin nga anak ta. Wan 7 months matan, iso ang mabalinin ang makita da. Pau, makapa-excite mo bakay. Wan nga rod, uray siya, kat excited ak matan ang makaamo no baby girl nga ta, wan no baby boy. Unay kan mare, saan ka man la? Nagpakaduwakin lakay mo ang mapanijay klinik. Si kakit di mat mare, sa anak mo't ang masakit, kabailak nga uray siya klaang. Ha? Sayang ngamin ti may saal daw nila kay kuno saan nga agtrabaho. Sa bagay mat kidi Amo matan, your urnungan mi ti panaganak ko. Masapul ready, nang runa no maipapan iti financial. Wan mat kidi Narigat ti aganak ngawan urnong na mare. Iso ang masayangan ak uray may saal daw laang mare. Wan mat masapol nga da urnong. Mala, inka nga roden mare. Barang sa napilay di papanam. Ibagang tumutin kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagaan akadago si regalo. Ay unay kan mare, nagsapa matan, anya lakit din. Nasabat ko ni Mayat itay bakay. Kasta ka di? Kasi ka ngay Mayat, kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso masapul akaduan na. O sige, no day tati ko nam. Sa anak pa nga asumrek iti trabaho inton bigat. Rumbang laang. Maamuan ta inton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakay? Wen, iso masapul at duata amapan. Tapno duata mat amakaammo adagos. Magagaranak matan iti day nga imbagang bakay. Anya laki din na ya. Lalaki, ti agbalin nga anak talakay. Ay na, nakaragragsakak man iti day tangay padamag mo bakay. Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit di mat, hadya kaya ti karding anagan na. Ha? Pitan niya nga ro ti panagan taking kwa na ngay. Itan ti kayat ko anagan na, saan akarding? Sige, no day tati ko nam bakay. Itan, mayat magkidi day ta anagan, kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang, ipakaamok alalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim lakay Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ulitak Saan mo nga ibagbaga iti uray asino? Apay akastat ibagbagang bakay. Anyat kaya't mo asawain? Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka iti imbagak. No di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay ang ngam. Basta ti kunakken ka, saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino, ababa iti agbalin nga anak ta. Wen bakit? Matungpal ti kaya't mo. Oh, Gina, si ka magayam, anya ti gatagam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakkel mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpait. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day,
Ay katala, ibatim lata, taitid ko iti rider no adda iyag na parcel maw. Adto'y nana, kat agyaman ak unay. Nasaya ata na granata, mare. Wen mare, naggapuak ije tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati je bayad ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudag la kuma. No anya ti gender ti agbaling nga anak yu kini Marco. Ay, dayta ti Jack masungbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umaikan to laangan ije balay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni Mayatan niya, mare. Ha? Sigurado nga awan. Ta saan da ka ba ila nagastusan? Si Kaki Dimit, mare. Katwan mat. Sana kas kada kami kanila kay ko, nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak me. Anya, asino ti nakaibaga iti dayta king kabakay? Ni Andelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay ije tersena na. Nakuna na anapan kano ni Gina ije di kalman. Anya? Nakuna na pa'y kano, ana imbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya laki din. Saan mo't akumpetensya ti panaganak? No apay mo't aday di ajina, takas di ti ibagbagana. May amon. Afford tamay, no bilang dayta ibagbagana gender reveal program. Iso na lang, tas ang mga iso ti priority. Dayta nga rod lakay. Mas importante nga iurnungan tati panaganak mo, ngam dayta gender reveal nga ibagbagana. Ayaw na, husto kay ti dayta nga imbagam. Ti importante kat ada usaron ti baby no rumwar. Kan anda igatang iti vitamins na. Saanan na napatag kada taragita gender reveal. Praktikal ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na mare, sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asika tinang ibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di, mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabaalanda. Ay, No kabaalanda agastusan, aramidin dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumkumpara ti biyag ti sabali iti biyag da? amumatan, mare. Nabayagan na kasi iti ugali ni Gina. Pasikat launay. Kabaalak mo't agastusan ti gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mo't nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan nyo. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti taddo maabanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal ti agbalin nga anak talakay. Huwag nga rod ba kayo? Aywan gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akaduak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala, no si siyak lang? Masapul pa'y gayang mag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang cheap naman kapag ganyan. Anya? Kababain mo da kadag iti tattao nga umay no bilang laang. Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam. Well, Sabado ita, mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapantaan. Busy ak mare. Ado nga man di na ornong amurang may kinilakay ko. Aglabaak pa'y. Ay, sayang.
Si kapay lang timapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno da kadwam. Ay, wan mare. Kunak nga mino awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, oray siguro awan aramidak. Sa anak lata amapan, Mare. Ha? Amok ngamin ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da. Apo, talaga amat Bongga naman. Ay, wan amare. Sana mabali na simple lang. Si kakit Damon. Ha? Ay, wan gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag ita yung balayda. Iso na lahan tan ako na ng adda ka no aramidan na. Ha? Adda ka no tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho. Pambar na ko namkit diya. Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapal laeng. Day tatipudno. Mare, anya ka din day tang hipagbagkam. Tikunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa-gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laeng nga adu ti lalabaan na. Anya lakit din. Ano? Gina, nangag ko nagit imbagam kinibaklay tal daw. Ha? Saan kumamata kasta? Ha? Anya ka di tinaibagak lakay? Ne, nasaludsudan pa lang. Ti imbaga may papankin ni Mayet. Imbaga na nga ron nga adu tilaban na. Ngam sa bali mating kay bagbaga. Ay nalakay. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Iso asaan nga imay taamok nga umapal laeng. Anya? Umapal. Ta saan da maaramid, itikas iti inaramid ta. Saan da nga afford. Panghaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nang pagyamanam latan Saan masapol pa nga aguyaw ka iti sa bali a tao? Ay, marik na akong lakay. Umadaning ti panaganak ko. Ha? Iso nga isagana mo dagiti importante nga awitan tayo sa ospital no bilang laeng. Ay, uwin bakit? Saan mo pa yung imbaga? Insagana ko. Ay, kat, agyaman ka. Ay, wan gayam, naka-withdraw ka ka din iti kwarta. Well, hindi ka madanagan bakit? Naka-withdraw ak. Iso ari di amin, hindi mausar. Nasaya at no kasta, lakay. Lakay. Marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Ah, Naisaganam ka din, dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. wen, naisagana kami nun. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Ha? Anyot mo pan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya? Umutang ka, ibagbagam? Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababay ng laki dito utang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngam saan man. Una ang matlagi ti paggastusam asang importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarim ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya? Umutang ka kanyak, Mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kat ni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya? Nakaskas tao man dayta. Umutang ka ito sa rin nga gana. Kat nakagasgastos kamat iti napalpala pa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikalaang dakin afford. Ngam ita,
umay kakit din umutang kanya. Mari. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan madgayam dumdas nga urnong yo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, mare. Anya lakit din. Mari, pangaasim kumamat Masyan ka kumakanya. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan. Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana, amummat masikog ka, inagurnong ka kuma. Agam saan mat, naggastos ka mat, iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya, kita ni mayat. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na. Ha? Ngam sika? Umadanin ti panaganak mau, ngam ada ka dito'y nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay, anya lakit din aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay, awan. Awan, ti may pautang kuken ka. Ada kwartak, nga madamat na patag apangusarak. Dayta, ti maganab mau iti kina-irresponsablem. Adaw tinasken nga iurnongam, ngam inununam laeng ti pagpasikat mau iti kaarubam. Ay, yak ammo, nanyat ibagak itakin ka, Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin gapitigas tangay naramid mo. No saan ka kuma nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos si duma kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram ito ospital? Dayta ti bagbakin ka. Saan mo nga ammo nga usaren? Dayta panunot mo. Anya? Ita ni mayat akat katawam ako na masaan na nga afford mo. Kumpleto ti usaran na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, agdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating agam mo. Basta siya, inted ko amin ken ka ti soldok. Ginastos mo lang iti banag asaan mo't nga importante. Just Gusto ko mamatan alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sa dino ka di man ti papanam duro lakay. Siguro addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang aminti ka sarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Iso ti papanan me ni Pari Magno ita. Ado ka no kay tisagana na. Ay, anya kalakit din ay lakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Kasta ka dilatan ti aramid mo. Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mo? Gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapol. Ni bakit mo? Anyan laki din na yato asawak. Tulungan kanto, into nawan papanan migin ni Pari Magno. Sige, inakon bakit? Aguro uray ni Pari Magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti sidaan tayo into malam. Ay, di ka manen mangibaba induro. Makipangan ka lang arudan. Mangyawid ka pa'y. Nagmaditi ka sa aramid mo. Agasam ngay day taka ng pare durang. Pinunumot tin iti kastaunay taplataw. Arig na kay aglupyasan. Gusto ka, pare. Nyalaki din ay. Di ka lang nagtagta ka rin.
Mga takid din. Intun maibos ko, inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya, ay anya laki di na kinarawat dahi ta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababay. Pwede kasta nga, aramidan pare. Anya lagi din di kumpare ka. Ngalalala, mga tagarudan. Inak pa'y mangala intun malpas ko tikan kalay. Kurang pala ito pare magdaw. Ala, makamu ka pare. Basta inton malpasa ka mangan. Agawid aktaw. Makamu ka, no kaya no pa iti mabati dito. Un pare, awan parikot nga oray mabadak dito eh. Basta inakto pa'y mangala iti kanak intun madamdama. Mangisupot ak tumatan iti si dami iti balay no kaskasano. Alam da gito'y meron anak ka. Ingka pelay karga Jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo ito. Sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumat ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino pa'y kumangay. Inyawit ko tagita. Nagkapwede ponsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang aruden. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. At ito san ni nanang mo. Simbang putin ang naggapoy di palengkay. Ingkaya balan. Tamang ang tayo kitain. Naimas ti si datayaw. Anya? Apay di mo matila garawan ang nagita makan bakay. Nalpas kami anangan kini mayrang anak ta. Idin to si ka. Buy-buya ang matlatat na kita makan. Mangan ka na. Ay na, jak kayat dagita ama kanduro. Iso ano kayat mo? Si da umlat ta amin nun dagita. Anya laki din na ito asawa. Alala, no di mo kayat di mangan. Panawan na ngarudan dito kusina. Ibusag amin dagita makan. Gaputa, sayang may. Rawot ka talaga. Ah. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasamak na ito kanyak baka. Awan na ito high blood kanyak. Kit no nagsalun ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrik nakitibakik. No diti panagbisin ko no awan punsyonan apakidar ayak niya kiti. Anya? Ay, makamu ka nga rodan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Dinakto nga rod pagpabasulan numakaana ka iti sakit mo. Gapo iti nalabos a kinarawot mo. Anya ka diti ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ngala, ibagayon dapin na patiga pa panakita. Sa dinaw, ti kudam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo nanang. Iso nga ibagayon. Anya ti kayat yung nga ibagatap no sa anak amauti. Iji punsyonan. Ang mga no maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Ah. Amom ka de, asikan ti pagsasaritaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi din ayan nanang. Baybayan nyo lagi tatatao. Mapanlamod makibonsyon, ano kaya da? Asaan ka da siyak ti pagsasaritaan da? Just Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. kaya tulong ak tulad ta ka din nanang. Basta di yun pakasikuran nagiti magmagigyaw. Awan bibiyang lagi tatatao kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Maka mo kamanlagan. Makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka di ta paray. Sila napatingag pa iso Ako nga pare, nadamag ko ka. Nagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbiga. Pudno ka Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumurot ka nga. Uwen, pare. Makandaitan ko naman.
Anya laki din pare Doro. Basta pakipunsyonan, saan ka nga pa uday? Wala pare. Karni daytan ko naman. Anya laki ide. Sige nga Rod paray. Dagasin naktulatan niya bala hindun bigat. Agkuyog tantaw na mapanitayan da tatalan daw. Kung pare, namnamaam asa anak amaladaw nga umay. Tapno saan ta maibusan? Sayang ti karni. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakitak mat itay ang nakasukat. Ay, katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdiyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di lang maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko, kasdiyay mo't ti kayat ng aramidan. Mala, di mo latan pa kasikuran ti amam. Ingka kat agripaso, gaputa dandanin ti exam yo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang, nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan iti pagadalan. Gaputa pa saray agdamag dagiti ka klasik kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Ala, bay aman ako. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwon. Talaga nagado ti makan pare Magnaw. Ipapasta ti mangan. Talaga nagimas dagiti ng sagana dapat ay. Ha, nabayagan na dyan nakasita ka dagiti kastaw. Di mo na ya pare. Si kalatan ti kitain na kiti tao. Di ka mo ngaminin malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan sumanubli di ayan ti makan. Awan bibiyang ko kadagiti tao. Mangandamot ngamin ano kayat da. Anya laki din pare. In ka pa'y mga alay ti kanan. Ado pa'y ti makan. Umay kaki din pare. Agawid tan. Nabsuga ka. Mabitla ang nga pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot. Iti si dami di pare. Uray nak dito ya. Anya. Talaga ka de, nga awan babain mo, Doro anak ko. Anya ka di malinday tangay bagbagayo na anang. Awan mo dakis wano madingay naramit ka. Kasano ko maakunayo ang mga ibabainak ngay? Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up wano pimatay dita. Nya. Nagadon ti imbagam. Gamsaan ka di anak ka babain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Ah, Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan, nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti imatang dagiti tattao. Apay, saan ka de, amang ibabain ti kasta? unay kayo laki din na yan anak. Basta awan malingar aramidag. Iso adita kung pakasikuran pa. Baybayan nyo, ag sa ulat na nagita at tao, kayat na nga ibaga ti, kayat na nga ibaga. Gam nagalas ti kasta pakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawa nga aglako iti natang iji palengke. Uwin ka din anang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak. Anya, hindi. Aniya. O, at iti kapinanang, agkapi tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawa. Awan nanang, kas iti sigod ah. Napanmanen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapul iti pasken. Ay, talaga nga awan dengdenggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw ti kasjay nga aramiden na. Day tamat nga rod ti pagamkak nanang. Ang mga numakaala iti sakit na adi na oras. Gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bayam anak ko. Kasaritak tumadan ti asawam. Maday, tinalabas apan panangan iti karne. Sa di naman ang ti papanamlakay,
Mapan kakadimanin makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Nga puta naglaing ka anang pugtumila bakit. Wain, inak manin makiponsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong unget bakit. Alisto ka abo makit no kasta. Sige, sige. Inako. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga lakangarudan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Makapasuron ti kastang aramid mo. Mila bakit. Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ay duro. Ay, disturbo ka mag-itipan na turog. Bakit tulungan na. Nagsakit ulo yun ti Chen ko. Ay, diyan ako na maitorahid. Anya ka din ti mapaspasama kan kalakay. Ay, mabiit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man garot bakit tarasa. Talaga diyan ako na maitorahid. Nakaroon sa sakit ti Chen ko. Mangan kan duro. Naimbaglakit din at pinarwarda ka maila adagos iti ospital. Huwag nga rod bakit. Mga pengay. Natingmot na kita nakaidasar nga ipasidam kanyak bakit. Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Gaputa na bang legs. Iso day ti makagapo no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo kadagijay amakan. Anya. Ay, sayang pa idagijay bakit. Sa pinagado. Ay, yung ngawin amo na bang lisgayam dagijay bakit. Di mon sayangan dagijay a karne, duro. Pag nakmam kumantikas di na pasamakan ka. Rawot ka ngamin unay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, uston bakit. Bayam. Talaga jak kaya tayo hindi mo pan makiponsyon. Jak kaya tayo na maulit tingin siya na pasama kanyak. Pare, naimbag man na nakapasyar ka. Paray, kumusta tarik na mo ngay? Ay, Napakaruan ka maggamit iti daya pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. No apay ang nagsakit ti tiyan mo paray. huwag nga rin pare. Nakababay na dyan na pasama kanyak. Sa pala ko paray, taag nakam kan. Pagpampanunutam kumantikas dyan na pasamak ka. Huwag pare magnaw. Jakton kaya ti mapan makiponsyon. Agsakit tumarin di tiyan ko. Oh, mundya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Asinaw ti aking kukwa iti igadan ngaglatlati ijerwar, sinja nakaw. Anya nga igadan, tatang? Tay adda ti kayo na Igadan day ta tigayam ko, tatang. Nabayag nga minun day ta dito'y balay. Saan met lang ang maus-usari so akasta, naglati met ten. Lukas na, binulod mo lang na ita. Apay ngay, at di mo isublay. Ay, nabayag day giant, tatang. Amangan no nalipatan ng ti akin kukwa. Ay, uray Isublimlat ta Sana kasta nga, inuray mo pa yan, naglatay. Ay, bayan nyo day ta nga igadan, tatang. Di yun man pakibibiyangan. Irimidwak ko maitay, nga mawanmay. Sana na may remidwan na dyan. Iso nga rod nga inruar kon, tatang. Anya kay lakit din aya. Dagulit kayo mat.
No imbaga ka diyo pakibiyangan, diyo pakibibiyangan. Kunak mano na isublimon ti igada na binulod mo iti gayem mo bakit? Day ta igadan mo't aday ta ti sangkay bagayo kani tatang. Anya lakit din. Wala, tanakitak ti igadan ang nadadail. Saanen a may remedyon day jay lakay. Nadadaal mo't laangan ti kayo na. No isublik, di mo't laangan mausar. No apay ngamin at di mo mo't insubli adagos. Bayam ka didita. Nalipatan danday ta. Santo pa yan nasalsaludsudan ti kumarik. Na, Nabayag nga minan day ta. Idi pa'y napalabas atawan. unay kan bakit? Di mo mo't ammo ang mga iwan kan mangisubli ti bulbuludem. Urayang pay lang ay nga isudat ti umay mangala dito'y balay. Agtugaw ka kay den tagkapitan. Saan aday ta igadan aday ta ti pagparikutan diyo kani tatang. Nangiduli nam iti igadan, Helen, anak ko. Anya nga igadan, nanang. Anya kalaki din, anak ko. Ti igadan tayo nabayag mutin adya nakitkita. Aywan, nalipatak matan. Di mo ibaga nga igadan tayo jay nakitak naiwara iti arubayan ti kumaray. Nabayagan day dya binulod ti kumarek, ngam di namot insubsuble. Iti kinabayag na, nalipatak matan, nanang. Ay, awan nga ruden aday ta nga igadan. Inalayo kumaa, idi nakita iti arubayan da, nanang. Kasano ko mga alaag kat nadadaal mutin ti kayo na naglati pa yun. Anya? Madlaw natudtuduan, iso akas jay. Anya lakit di matan ni kumare. Gaputan nalipatak, di na matan mapanunod tinang isubli. Mare Cynthia! Mare! Oh, si kamat gayam day ta, Mari Elena. Anya ti masapul mo? Alaak ti igadan a binulod mo, Mare. Ah? Anya nga igadan, Mari? Tay binulod mo nga, idi na palabas atawan, Mare. Nay, awanan amare. Naperdi day jayan. Apay ngay mat akasta, Mare. Kasanumot nga min, Mare. Di mo mat imay inalala. Si katibi mulod, Mare. Kat sika kumamatin atin ang isubli jay balay. Ay, pasensya kan, amare. Kung naglaki din, no nalipata mo. Di mo makitkita, ti igadan iti asidag ti poste, Maray. Aguray ka. Isuday ta ti igadan mi, Mare. Pudno gayam timbagan ni nanang. Iwara laang day ta nga igadan iti arubayan nyo. Inruar ko, tanaperdi nga rudan. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Sukatan ti igadan mi, adinadaal mo. Anya? Anya nga itimbaga ti kumare manakaw. Nawanan, nanang. Nakitak ti igadan tayo, iwara iti arubayan da. Saan mo nga grupo pa nga igadan day dyan, nanang? Basura mo Kunak tumawit. Impasukat mo kuma iti kumarem Wan, nanang, imbagak mo asukatan na. Nasaya at matnukas ta. Tapno at damot pagnakman na Saan ko kumamot nga ipasukat? Ngam naasarak iti panagsungsungbat na. Anya ay at imbaga na ka. Sakit din ti pabasulan na, no apay anadadaal ti igadan, nanang. Saan ko kanungamin arapan innala? Na, talaga mo't dayjay babae Iso lang arudan tinakabasaw, iso pa'y tinaturad ita. Madinsam, timod mo bakit? Apayan. Makapaasar tumat dayjay nga Helena. Dadaulan na pailaang mo ti aldaw ko. Apay nga road. Ti igadan da, anabayag adi na imay inalala.
No kaano ana per day, sana malagip ti umay. Ita, ipasukat na kit din kanya. Anya lakit, dinaya bakit? Nalawag nga dati basol mo. Sikat ti bimulog. Sikat ti napandangalay di balay da. Rumbang nalaeng, asikat ti mapan mangisublay. Nalipatak nga rod. Amok apagayatan metlaeng ni Helena tinapasamak. Kayat na amasukatan iti baro ti daan nga igadan da so akasta. Agin pay laeng met. Na, sa bali at talaga ti panawon ita. Nanyat nakabaso, isupay lang ti agin tuturod nga agungot-ungot. Unay na ya. Sukatam kiti ti igadan, tapno malpasan ti saritaan, bakit? Makabola ng tinapalabas, Helena, anak ko. Ayan nga, iti kasukat ti igadan tayo. Tsaka mo man iti dayja amarisin siya, nanang. Ay, kat i-update mo November tumanaon. Kasapulan tayo ti igadan. Sapay ada ti trabaho kita, nanang. Nubisi ka, siyak nga rodan ti mapan. Wan man laangan, nanang, tapno di na isi-isian da tao. Agiddan ta nga rodan amangan, tamapanak iti ayanda inton madamdama. Di yun una stress ang tibagyo ijay, nanang. Nanak ko, amok day ta. Kumusta kan, Cynthia? Anya ti masapol yun, nana. Kumusta ti igadan, May? Makabulan ng tinapalabas, sipod nagsaritaan nyo kin ni Helena sukatam. Ngam aging gaita kat awan metlata. Dinamagyo ka di iti anak yo no imanugotak, nana. Ay, rumbang lang asukatam dayjay, tasi katilas tats. Di mo inaiwanan, iso ana perda. Adamot lang basol yung. Di yu imay innala dito'y balay. Amok Inggagara yu day tatap no masukatan iti baraw ti daan nga igadan yo. Si kapay lang ti kasta ti panagsasaw na kanya kita. Da kami tinagpabulawd, da kami pa itadabasol na. Kasla di kay makimismisamot, nana. Maday ti tabas ti dilayo. Lucas chapter 14 verse 11. Kunana ijay. Tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket may tanok to ti amin nga agpakumbaba, kunana. Anya? Isu ada kayo, tanangan niyo ti panagsasauyo. Nga tulaunay mo ti panagkita yo iti bagbagiyo. Ay, mabusurak man iti dayjay Cynthia. Apay, nanang, anya ti imbagana kada kayo aya. Sinaludsod ko lang no adda isukat na iti igadan tayo. Ngam Lucas chapter 14 verse 11. Kung kuna nakiday. Makapakatawa kayo umot, nanang. Kati sumag. Iti anya kano ang makagapu nga ibagana ti kasta kada kayo, nanang. Apay, badbad kanyo aya ti kinatao na? Awan met ti below the belt nga insawang kaw. Nasda awak laeng, ta Bible verse metten ti rumrumwar iti ngiwat na. Oo, nayan aya, nanang. Anya lakit di. Makapakatawa mo tayo di amarisin siya, nanang. Nay, apay ti kumare manak ka. Nag-post iti Bible verse iti Facebook, nanang. In-post naman ang timbagana kada kayo. Ay sigurado ada tao ti paspasagidan na. Feeling victim man na ti kumarik ita. Ay nagadunga ammo day a tao. Iraman na pa yun ti Diyos iti kalukwan na. Day tangarod, nanang, imbes nga agpakumbaba, isupay lang ti post iti kasta. Inton sumarunaw, di mon ipagpabulod dagiti gamit dito'y balay. Datayo ti awan usarin na, no di da isublay ti bulbuludon da.
Paya niya di bagbagan ni Nanam Irene, imbasaam kanumag iti Bible verse. Nagistorya day jay abakit kada kayo, tatang. Ay saan, nadamag ko laang kadag iti kaarupa tayo. Ada ka didakas iti imbagak, tatang. Na, hapay mo takas na ti bagbagamaon kanakwada, kitsika ti adatraso na. Una, tadi damat tanangan ti panagsasauda, tatang. Amaw manakaw, basol mo na jay, agpakumbaba ka kami na. Sana kasta nga iraman mo pa ilaang ti Bible verse. May parbeng nga raw, tikas di panagsasauda kanyak, tatang. Amok tugalay manakaw. Sigurado nga dahin sawang mo adakais. Iso ako nam amaday ti panagsasaudak ka. Talagamat ngamin anang nga to ti panagkita da iti bagbagida, tatang. Para igadan laong? Ay talaga amasardaking ka, ano kasta ti panagsasaom anakaw. Uray asino mo ta, anya laki day. Bakit? Pangaasim man. Apay manan? Iba ba man ti pride mo? Agpakumbaba ka mat ah. Anya manan tinangag mo di tadalan? Ada manan nagipulong kan ka, iso akasta ka. Anya jay bagbagam kan ipupos mo kano iti Facebook a Bible verse? Ang mapagmataas kun kunam kanumay. Anya kumaita no nagiposak iti kasta. Oray di mo ibaga, amok ada Helena ti patpatamaan bakit? Imbis sa sulbaran ti parikot, iti nagbaitan nyo, iti kumarim. Saan? Taday ta agpus mo iti Bible verses ti pangpangrunam. Nagrigat nga rod akasarsarita dagi jay lakay. Hindi ka man naging dadalo si Kasintia. Anya lakit din na ya. Isuda tinarigat akasarsarita, wano si ka, tinapray. Dituyak pa'y man ama kay kape, tatang. Lay, apay ka day anakaw. Masara ko iti anak yung tatang. Anya manan tinaramid iti day taasin kaya. Nagsinungbat kami man ni tayo, tatang. Kasanumot ngamin, natangkan ti ulo na, narigat ang mabagbagaan. Ay, oray siya. Kinasaritak mo lang itay, kit madlaw ko, ngaging gaita kit nangatog ti pride na. Simple lang matiparikot na tatang. Sukatan na lang ti igatan tapno malpason ti saritaan. Yaka mo na niya't aramida kita sawak tatang. Makaumamutan ni kasi yung ugali na. Na-pride law na eh. Di na among akseptaran ti bidot na. Numabagbagaan, ti adday ti panunot na, kat maagrabyado, oray saan mo. Ay, pasensya kayaw, ni tinaramid ti anak ka, Helena. Awan basulyo, tata. No addaman ti rumbang amakisarita kanta kami ni Mari Cynthia dayta. Kanayon may mo't apagbagaan, ngam no duma, agpatangkan mo't. Maawatan kayo, tata. Amok ti ugali ti kumari. Di kay badanagan balasang ka, kasaritak man ang ti anak ka. Sukatan na, no niya man ti rumbang, sukatan na kada kayaw. Agyamanak unay, tata. Agyamanak tadiyo konsensyan ti dakas nga aramid ti anak yo. Kinapudno na, saan mi kuman nga ipasukat nga maasar kami takas di mo ti panagsasauna. Mapankan samot ti Jacindraw, Cynthia anak ka. Un tatang, apay ka din. Kita am tuman no dala ko na nga igada ni Jay, tagumatang ka. Isagana ka ti kayaw. Apay paylaang tatang. Anya paylaang ti pagbanugan niyo. Nabayag pima na nga gururay da Helena. Agbain ka mo't ahanak ka. Sukatam ti igada na pinirdem. Nukas jay laang ti panagsasauda ay uray saanan, tatang. Anya laki din na anak ka. Siyempre, naasar na mo't tinaking ka. Tay kanayon ko nga'y bagbaga. No sikat at datraso na, agpakumbaba ka.
Di ka ag feeling victim dita. Sukat akong tigadan niyo na Irene. Ay na, agyaman naklaunay nakaw. Adamanan mausar inton November. Ay, pasensya kayo na nabayagan nana. Okay laeng. Tinapatagkat na sukatan mo laeng. Kun sapay la kumaat, napakawanak nana. Dakas dagitin sa usawang ko, di ka labas. Pakawanan ka. Ngam di mo kuman ulitan ti kasyeng inaramid mo. No si ka tinakabasaw, agpakumbaba ka. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Saan na maulit nana? Amo kabidot ko dayjay. Kasta agpakumbaba ka nakaw. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Ay, saan na maulit nana? Amo kabidot ko dayjay. Neng, ada ka maggaya, Mare Cynthia. Ay, uwan mare. Iyag ko ti kasukat ti igadan niyo, adi na dahil ko. Indilit mo matlangan, ti post mo, maipapan iti dayta nga igadan, Mare. Dapat ti inayon-nayon mo, Bible verses. Ay, uwan mare. Iindilit kong dayjay. Ay, pasensya kayo manan Inton sumaruno, no addan to man basol mon, makisarita kay tinasaya at Mare. Saan akastang agbiro kay ti Bible verse amang suporta iti kalukwam. Iraman mo pa yan ti Diyos, Mare. Wan nakaw, no si ka tinakabasol, di ka agbalin a feeling victim. Nasaysaya at no agpakumbaba ka. Iti kasta, saan a madadaal tinasaya at alinnangan. Uwan nana. Bidot ko dayjay nga inaramid ko. Sorry manan. Saanan ang maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Uncle Bansyaw, naragsak kayo ka na. Tanabalaw ni Nana Lorena. Na, tagkatawa kayo din ni Uncle. Apay ko man nabalo ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide, naragsak. Gaputa na tayo, hindi asawa na. Naragsak basit. Gaputa, maipalapal kaun, ti panagayat ko kayong kuana. Ay na, Uncle. Kasla milagro laeng ang mapasamak na ita. Kanya, Wan, Uncle. Kasano nga da mga yatking ka? Kahit inlaklakay mo ti manok laeng ti aprosa, Uncle. ay na. Day takid di ti pangkitaan da anapudnuak nga gayat. Kita man dagiti tarakin ko amanok with tender love and care ko naman. Ay na. Ala, wanan, Uncle. Auntie Lorena, umay nakakano pa siya rin niyang kalbansyong. Anya, Wan auntie, gapot agayat kanukan ka. ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan ang napalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na auntie. Day tamat ngamin ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day ta nangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasanunupod no nga agayat kan ka auntie. Kas itinako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panawon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay-ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa iti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga rod kini Lorena.
Ngumjak amaw no kasano nga arbag. Ay na, si Kamat tatapan siya. Awan pa'y ti makatawan, sipod pimusay day asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga ron ti mabalin ka, no agayata ka talaga kinkwana. Tatapan siya. Ang mga no panunutan na agungundawayam ti pan nakabalo na. Urayom pa'y nga aglabas ti mano atawan sakbay nga agaram. Agasam man na itatawan. Mabayag anay ta. Ang mga noon na andakon. San aya mabalin ti makadumingaw. Sa bagay, no talaga di mo mailamang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodang tatapan siya. Bareng maisalat. Kalbansyong, asidagtan, ay balay daan ti Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, angkal. Troy, agnervyusak mo tayo. Kaslajak gaya maiturid asang Gwen Lorena. Angkal, Agsubli talangin ni Troy. Baliwan taman ng tumay. anya, Uy, Troy, agnervyusak ka talaga. Kaslajak makasao, indun kasangok ni Lorena. unay ka na, angkal. Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sin abagas kun kamutay. Ako nam nga isagot mo kanyan ti Lorena. Ngamita, agsubli talaga yam. Ano sa munak anakan, mabainak gayam kini Lorena. Ay, agtigir-gira ka nga po'y tinervyos ka. Ang mga no, maisbuak di ti brep kan pantalong ka. Ay, karo anak kababain kang kuara. Anya nang kalbansyong. Di yo ibagang ay subli tamanan da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan. Sana balay, tanapig sa pailang ni tatumang mo. No ibati ta dito, sayang lang. Anya? Iba ti talaang dito, angkal. Bareng nanti Lorena tumulaan ti makala. Kasanon no sa bali ka anakan. Sayang, ay alala. Anong sa mo na baggatan? Sa nabalay. Aggatang akto iti may sa atubay tao. Isuntok ti tangdan mo. Anya? Ne, naangir siguro dahil talut-lutuwa mapansit, Troy. Di mo matan ikiwar. Rikaw? Abay, kasla na unagbatan ti pampanunutam kami. Ay, pampanunutan nga ron ni Uncle Bansyong. Pare Rikaw. Ha? Abay ni Uncle Bansyong. Kas lamang luko nga ron. Kinadwak edi na minsan nga daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngamidadda kami ni paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan na timuloy? Saan nga raw, pare Rikaw? No kaano pa yan nakasangpag kamain? Saan to nagbabawi? Binannog na klang nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Yan. Kunak mo't nga may asaan nagdardarasudos ama panija. Anya nga tinapasamak. Nagbambanog kayo lang asimangsang at ija balay da Lorena. Yak mo man iti dayjay nga Uncle Bansyong. Kasla ubing na kumaraw. Ay, ano sa mo na Troy, tangkal mo. Ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti planok amang idol king kuana, paray. Kad no palpalaran no daduma, makapasar. Anya laki day. Eva, manglukatak iti pakanak. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, auntie? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuranak nga agigyan laang dito'y balay. Ay, uwan, auntie. Ngam, amang ano mabangkrap. Amang ano dagiti kakaan na kammat lang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabangkrap kit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, auntie. Ngam amumatan ti ugali dagiti kakaan na kamadaduma. Ija balay mo ti pangananda. Ay, jakam mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita da iti balay ko. Ay na, naingimas mat nga minakanayon ti si daan yu, ante. Iso kay kayat na. Ti kunamkit de, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramidan. Anya lakit din aya.
Bansyong, di ka ngamin agbarbartek atap no magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapukpukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Hamangan no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam, negatibo at dagos ti bang panunuto mo, Tata Bansyong. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na, tarakyam ngamin Tata Bansyong. Awan, ano agpatay-patay ka? Adong ti makaunakin ka. Nang runa itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kit saan na maliklikan nga adan to dagiti lalaki a customer na. Kit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena, Tata Bansyong. Ha? Ang mga nuwatan to makasirpat king kwanay dyan. Ang mga nuwadan mang kuldi-kuldik, iti sikat na, Tata Bansyong. Unay kan Rico. Masaksakitan na kingarod ka na kita ngay bagbagam. Ay na, agkunay ka kaminin, Tata Bansyong. Saan lang a puso? Inton maunanda ka manay, kundi sa nuong kanto manay nakasla, nagpatinggan ti amin na banag iti biyag mo. Anyan laki din aya. Inturtured kon ti imay Lorena. Gaputa, jakon maiturad nga ilimad ti panagayat ko. Anya? Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. Ay nabansyong, si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasa. Sa nabali ata, balo ka mo't Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya? Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. Ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak day ti asawa. Katawanan ti plano kung agayat manan. Ngam natay moten day di asawam. Anya pa lang ti manglapod kang kangay nga agayat. Isuasong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya? Wen Lorena, sungbatan na kon. Saan ka ngagbabawi ti denak? Kun nakasaganak amang ikasarken ka. Ado, dagiti taraken ko adingwan. Di ore man, mamindwatang agkasar. Ay nabansyong, oray taraken mo amin adingwan, awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na sika? Agpiliak, itilimpyo ang lalaki. Limpyo ak mo't Lorena. Dua mo't dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwar ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ah. Ti galad mo, ti dakdakamata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? Anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Uncle Bansyong. Kunamlan no asino day tiya Lorena. Uncle, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae, para king ka. Ita, kasta manay, dagiti sa uyaw, Uncle. Ah, Ay na, Uncle, di ka mauawatan. Ay ayatem ka diya talaga ni Auntie Lorena, ano saan? ha? Ay, wan, taray. Ay, ayatak ni Lorena. Masairak lang iti panagsasaw na kanya. Anya laki din na yan, Uncle. Kasta talaga ti agaram. Ano sa inyo Kung baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat numayat mo ti pamayak nga agaram, ti kunam kide, agpangpangina day ja Lorena. Oho, kunam lano asino. Ay nangkal, saan kayo amawatan? Ay ayatin niyo unayaw negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day nangkal. Ne, apay nagsubli ka manan, bansyong. Anya pa'y ayat, ti kayat mo nga ibaga.
Ay kasi tisigod umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, Bansyong. Imbagak lang arudan kan ka, asaan ka ngay ayatan. Aging gat di nakaklunan. Di ka sardengan nga armain. Oray agan ano ka, talaga asaan ka ngay ayatan, Bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak apanagayat kan ka, nga oray may sa porsyento. Anya? Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. Ay agsubli Lorena. Gapot ka kayat kung ipakita asa anak nga agsardang amang ipanagnag iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer kan ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da, di ta pa nag-group-ropam. Anya? Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Auntie Lorena. Ay, Abay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na, asino kumamat nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kas laarak ti pan nakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti pan nakadanom na, ante. Katuan man, kita man. Tunggal umay dito'y restaurant. Kasla saan nga digdigos. Uray kumaan no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay marurodak. Amangan kit dino agbuteng kan kwa na dagiti customer. Awanton ati mangan dito'y restaurant. Ay na, da kayo umat, ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara say na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Wen nga raw Uncle Bansyong. Nung nga isardeng yon, ti agaram king ko na. Anya? Wen Uncle, tanay. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na Uncle. Ha? Un nga ro tata. Kasla ka asi kayo lang agsubli-subli diyan na. Ay, sana ka maupay. Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakan niyo Uncle. Siyak pa'y tinakakaasing at bagbagkat ka na kitinagadwa pasarabo yung ingwana. Kasano nun ni Pare Rico gayam tayayatin na. Anya? Agpanunot kayo ng Uncle. Ay, sana mabalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga alaak iti dinarasan, arabida kaon. Anya? Ho! Anyan. Nagturod kayo mutin nga mangibagay iti dayta Uncle. Kit ultimo karabasa nga isagot yo iti ararman nyo. Di yo mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat, ngam sikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. Ay katuan a Lorena. Tapno siyak ti umuna a makitam. Di ka mang singa, Bansyong. Bisi ak. Awan panawon ko a makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Smile. Hey! Makapabwisit ka. Talaga ka di nakmayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awatan dayta. Na, di ka kul kita! Di nakbastusan! Lorena. Anay ko. Anay, bimukol santi natamaan. Hindi impakul mo kanya. Impang ormo mutin dito aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kan tumangamin makauawat. No imbagak adi ka kayat, talaga adi ka kayat, iso adi nakbastusan. Ay, tawanan Uncle. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang-or na kamutin ng ti Lorena itaklaw Uncle. Kapag aron akatawaan na. Ay na Uncle, no dimngag kayo ko mga men. Saan na napasamak dayta kada kayo? Kin apay ngamin amang kuldikuldit kayo.
iti pa'y sikat na. Oh, agin lang da niya, Lorena. Kayat nabot lang. Oh, Ay nangkal, saan ngamin amay parbang tinaramid yaw? No imbaga na adi na kayat, huston, di yun ipilit ti bagiyaw. Kitaan niya man, pinang-or na lang dahil tamuging yaw. malawanan. Huston, di na ko katawaan, Troy. Agawitan, sakitan timugin ka. Agat bulalo pa yan tibanok. Oh, Ay, nyalaki, di ngamin nangkal. Unay mga minan dahil nga ayat-ayat aya, makapasakit gaya mitirik na. Ay, kaasi kayo pa, Yangkal. Huston ko nakmat, Troy. May saka man. May talamang sutil tamo. Alam mo na, pasensya kayo ng kalbansyaw. Kastagayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kas kada agmumuryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mat. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinang-oryo, natamaan adagos timuging ni Uncle Bansyong. Dagulit met ngamin. Imbagak lang nga ruden nga awan apulos ti mariknak a panagayat ken kuana. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Panguran iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, ah? Ante. No adagarum ken ka, kat di mo kayat, kasaritam lat ti tinasayaat. Ipakitam lat ti respeto ken kuana. Tapno nasayaat kalat ta ken kuana, nga uray di mo awaten ti ayat nga idatdaton na ken ka. Mawatam. Wen, ante, kun kunak lang dayjay, Ket agyaman nak, iti pamagbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.